Somme 35. Seigneur, atake moun ki pa vle wèm yo. Goume ak moun kap fèm la gè yo. Pran zam ou servi pou pare kouwa. Leve non, vin pote m sekou. Pran fren nou, pran rachou. Atake moun kap pousib mwen yo. Fèm konen se ou mèm kap delivrem. Se pou moun kap chèche touyem yo sezi. Se pou yo wont. Se pou moun kap fè complot sou mwen yo rale kwa yo deye. Se pou yo pa ka leve tèt yo. Se pou yo tan kou pay van pote ale. Les anges bon Dieu ap kouri deye yo. Se pou fè nou abare route yo. Pou cheme an glisse an bapye yo. Les anges bon Dieu ap talone yo. San pa fè yo anyen. Yap tan pelen pou mwen. San pa fè yo anyen. Yap fouye yon trou bien fond pou mka tombe la dan. Men, yap rete kon sa, male ap tombe sou yo. Yap pran nan pelen yo te tan lan. Yap tombe nan trou yo te fouye ya. Se kon sa Seigneur ap wal fe kem kontan. Oui, map kontan an pil, paske li delivre mwen. Map di ak tout kem mwen, Seigneur, pa gen tan kou, ou delivre feb yo. An ba moun ki gen fos pase yo, ou delivre pov yo ak malere yo, an ba moun kap piye yo. Gen moun kap kampe bay manti sou mwen, yo di mwen fe yon paket bagay, mwen pa jam konen mwen fe. Moun mwen fe bien, se yo kap fe mal, mwen fin dekouraje. Le yo te malade, mwen te pran gros la pen pou yo, mwen rete san manje, mwen bese tet mwen. Pou mwen la priye pou yo. Mem jan, mwen ta la priye pou yon zami, ou sinon pou yon frè. Ma mache do ba ak gros la pen nan kem, takou yon moun ki perdi maman. Men le mwen mem, mwen nan tray, yo tout yo kontan. Yo mette tet yo ansam. Ya fe pil de dom pou bay manti sou mwen. Yap kale dom san pran souf. Yo atakem, yo pasem nan betiz, yap gadem, yap griyen dan sou mwen. Seigneur, pou konbien tan anko wap pemet sa? Protejem non, an ba bet sovay sa yo. Sovem, an ba lion sa yo. Map di ou mersi nan mitan tout moun le yo reyni. Map fel wanjou devan wop ful moun. Pa kite led mim yo, ban manto sa yo. Fè fèt sou tèt mwen. Pa kite moun sa yo ki rayim, san pa fè yo anyen, fè sin sou mwen. Yo pale tan kou moun, kap chèche kont. Yap kalkile tout kalite manti pou yo fè sou moun, ki pa nan kont ak person nan peyi ya. Yo louvri bouch yo bien laj pou bay manti sou mwen. Yap di oui, nou te wè ou, men ou mèm Seigneur, ou wè tout bagay. Parete son pa di anyen nan sa Seigneur. Parete loin m kon sa. Leve non Seigneur. Vin pran defans mwen. Leve non bon Dieu mwen. Vin ple de koz mwen. Ou pa nan pati pri Seigneur. Fem justice. Pa kite led mim yo fe fet sou tet mwen. Pa kite yo di nan ke yo. Oui, se sa mem nou te vle rive li. Pa kite yo di nou fini avel. Tout moun ki kontan wè jan map soufri ya, se pou yo wont, jouk yo pa kon sa pou yo fe. Se pou moun kap gonfle l'estomak yo sou mwen, perdi fil. Se pou yo kouri al kache. Se pou moun ki kontan wè jan inosan, pran rele bien forsan rete. Se pou yo di, Seigneur a gen gros pouvoi, li vle pou servite li vive a ke pose. Lesa, ma fè konen justiso, ma fè louanjou tout la jounen. Amen. Amen.